Hills Tribal Lake lapen ajir po song atum inglong akhai kalia phat MSC ki pona puthak dipurong supialong kachisong dharna ki pado Karbi rong asarame pen sarwan kep awan ke hang Tikilang junalong 6 schedules at akong aputhak krung sai ke pado rinti Kardom Karbi prime time long peneli junaliti mungpi non birtang ton pen ajuik tha Hills Tribal Lake lapen ajir po song atum chelang pen chiti thom kepani dipurong sopi Samson Singh ingti chikimo Amir Birialong council long inglong akhai kali bangi thom phan nominated member ke pona puthak dharna padosi kachesong sining long le par ompon Hills Tribal Lake lapen ajir po song atum chingrum si dipu Samson Singh ingti chikimo Amir Birialong chiti thom kepani non hejong Karbi Anglong Autonomous Council long inglong akhai kali lapen kitobari makhai kali bangi thom phan nominated member ke pona puthak dharna padola pen 6 schedules anglong along inglong akhai kali lapen khai barim kali bangi thom phan council long nominated member ke papleng ke 6 schedules aphan karkan lo kusi Hills Tribal Lake lapen ajir po asong ja atum ase angtong ke hang pathe khai barim lapen ilitum along nagatodum khai sotum akai sita election ke haide lo potum kilik lo haide lo potum lason maphan kelang ponja phan apatai litu jesong lo han lo memorandum pilo seta la to itu nam dan dije la sila so a sarkar atu yeong tang ke plang tang ke pitang akhai phali posi non da tenule posi atom phan kinde he dan ba la si sarkar jogle pusame kata khai so topik la sila mantai de posi itu momitele msi pinang po rengman hosi pinang po garo hosi pinang po khasi hosi pinang po kuki hosi nominate msi pinang po la si la son aron ke dong thip ke ber thip aron nitung proikre la sila so puthang tu chesong werji la sila so pita be song helang don alok so pio tutum dc ban memodam pijani governor ban kopali je ban akan governor bhai tong dai la si la son asiem la son mp la son mla atum la son party atum inglaw so bhage tong thip la so a party to ban bjp no congress to ba kaprek apul gar party no nilitum herere nil song ji la pen la so inglaw so right indigenous atum hills level to right la so nage china tong thiba paket nilitum chi songi indigenous tribal people but আজি দেখা পাইছো যে আজিৰ দিনত যে নন ট্ৰাইবেল সকলোকে ইয়াত মানে মৰ্যাদা বা স্থান দিয়াটো এইটো আমি দুখ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আমি ইয়াত ওলাই আহিছোঁ so that's why it's a ভুল ডিসিশন whoever it is taken আমি এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টক ব্লেম কৰিব লাগিব যে এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো ভুল ডিসিশন হোৱাৰ কাৰণে আজি আমি ট্ৰাইবেল বৰ্ডৰ ইউনিটি মানে ডিসপ্লেস হ'বলৈ আমি দেখা পাই আছোঁ কিন্তু মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আহা দিনৰ আগত এইটো আমি হ'ব নিদিম এতিয়াও সময় আছে যে এতিয়াও মানে এইটো ৰিভিউ কৰিব লাগে যিটো ডিসিশন লৈছে মই কাউন্সিলৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলক মই জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু দিছপুৰত থকা গভৰ্ণমেণ্টবিলাকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে এইটো যিহেতু হৈছে এইটো ভুল হৈছে যাতে যেন এইটো সোনকালে শুধৰাবলৈ অন্যথা ইয়াত আহা দিনৰ আগনত ইয়াত শান্তি নহয় বহুতখিনি ডেভেলপমেণ্ট নহয় ইয়াত মানে উল্টা বিপৰীতে আমি দেখা পাব Dharna ki dolam thea puthak kapachini jiaphan Assam Governor phan Panong si Deputy Commissioner Arideng Pinpolo tapachir Karbi rong asar amai penchiti thom kepani dipu Samson Singh ingti chikimo Amir Birialong kachesong mate dharna padosi panchayati raj alar sarwan kep nang pinangji pusi sarkar aphan ke hang pado Karbi Anglong lapen di mahasawa soraphan panchayati raj alar sarwan kep nang pinangji lapen 6 schedules alu along kido paragraph hini lapen sa paragraph proxy pachun serak nang jipu arpong turlok ke hang padosi dipu Samson Singh ingti chikimo Amir Birialong Karbi rong asaramay atum kachisong pado kachisong along klam along Karbi Anglong lapen west Karbi Anglong pen pinang androng asaratu hang chitong dur ya Karbi Anglong 6 schedule area ke je panchayati raj yang bilong le lapian itu koikre lapian itu kimang labangke traditional village council si kimang lapian 1954 ani kan Karbi Anglong Autonomous Council isi long cho pasal lo je Karbi Anglong traditional village council si binangi pu aputhak lage council so implement media join si pini Karbi Anglong adang bate Autonomous Council long ke non panchayat si nagi bisi akam claim bomlo lasi ni tum Karbi po saramai lapian itu serwan kep
ateng sini tum pacu nangi pusi pini ne tum district council along CM along sini tum pini la bangso memorandum pini lapen ke itu la 2013-14 anikan model draft bill Karbi Anglong Autonomous Council Central long ke potai la so putak ni tum kroi kre lapen la so putak pen ni tum pini pen kasi song keseng lo lapen jongsi Karbi Anglong Autonomous Council la so putak Karbi Anglong arat pan jongsi pangnungkuk pulote anso sini tum ci song bondi pan ken kam ci yorbom lapen ke sayang deng bom silalo jen etum memorandum tapilo artimitam tapilo je Karbi Anglong Autonomous Council CM ini tu pan kecak damtang festival pacuning festival aprang samedi tumpan dang cingki po alam teta alang li kecak bong sitame nili tumpan waidak pen di tumpan nang hang he lapen nili tum batai same Autonomous Council lapan di tum cuning rilo je Karbi Anglong arat kiring dog reng mi pan lapen hime jang re tikok tiki kiduk kiplang aras same Karbi Anglong Autonomous Council pada 6 sidul ide ke traditional village council si selam nangji putak tani tum memorandum pilo nang itu makin mampu tahun sih Karbi Autonomous Council pen arti yang biar nang itu Karbi orang wasar tu mang kopilok Karbi Autonomous Council pan kaji ke jong sinon ke dobom Autonomous Council badang te BJP सरकार jong si rada putak badang te Karbi Anglong rada putak ini tum serwan kep traditional village council la putak jong si alang le kem kri badang te claiming tung te putan ni tum sodak pens tame sayang deng ponji lapen mo sayang deng sulu sodak bulote la ke district council la sorsi ciparem kupon nanggi lapen adai chen nanggi pusi ni tum wait kladak pen alang tum ban pini ni tum tang rak pen kaci song kiceng kono Masa pia mai pang tang nama. Masa pia mai pang tang nama. Bukazin subdivision Taraji Youth Development lapen rong asaratum sarkar pen awar sai kipiahut Ikalavya Model Residential School ihum tarapunga long si nang binangji pusi Karbi Anglong Autonomous Council si Tuliram rong hangapan chuningri Center Sarkar Tribal Affairs sai kamapan inglonga khayapan toklang ahin kang thurji apan pura Karbi Anglong apan Ikalavya Model Residential School humpli panong pontu ihum high school abangki Silonizan Revenue Cycle apan si kapanong Tarapung arong ke Karbi Anglong mati Bukazin subdivision ang bong atok nai lapen tok lang awarsay kido parpi arong pusi Taraji Youth Development kija atum ningje tok lang kibiya kinangsot alam pen ihum Ikalavya Model School ke tarapung arong arada pansi nang pinangji puta Karbi Anglong Autonomous Council CM apan chuningri Tikilang juna hitialong titi thom ke pani 6 sidul saja kong aputhak krung sa amai padu pusini litum apirang ke pen cut news salong birtanang pale 6 schedules aja kong aputhak tikilang juna habar arada phan kapachini jia phan pura titi thom ke pani tikilang juna hitialong isi krung sa amai padu nang pipen ini tu mapan det so nang kimpilo lapen la det so kacari dia pan itu pan autonomous council nang pilo autonomous pilo auto puge nang litum auto rickshaw la dambom teklong body auto rickshaw akeng pen ala pedal kedong taduk hala bang edong de Chington kok di ametang dam uni la so autoriksyo bang engine do pokla la gear long do pokle te chon kluti di la bang ke dang moya metang ta la si auto okay emetang auto nova okay ametang ke claim a council la ke busipul ametang ke claim ini tum emetang ke claim ki a council komat don te ka cari pon po rap ke do an ke hala council long ke ingidon pe on apai ta vedeti uta un edeti Pejuda un edeti lak pot pro komunit popular ni sirat elongat kang ni pot la pot ini tum council silang si haladak si ini tum Allah ke toy dunan di Laso krung sai amai arong all party hills leader conference asong japo IASI pubarim je ai kathar chitong dut non malam so porphan berta moington peksena Wang tha wang ik tha electronic hormone nang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi to endun iksana nang litum longpon ikji lake free chalong abrain LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV long abrain dolake LG Samsung BPL Akai
washing machine na brand laki Samsung, LG, Haier. Lapen ke tu thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longkon exam. Lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Apulat Bukulia Main Market Karbi Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor hinpen warsai kimi kipipon. Lasi lasonobor sai kimi helong ninghangatum ali chuan dunik tha. Warsai kimi laki chiklo jontro kophan kapamada sike piponji. Lasi apor panhok he pinpen Chloride Unisex Beauty Parlor along patibok damiknon rong Karbi rong berot near Iron Bridge dipu Karbi Anglong. Lasi lan sose kachini le thotji aphan laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield. Rongkelan, near Don Bosco School Difu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongkarbi Road, Difu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihina mo piputot birta long Wangtulo.
Karbi Guru searching room amai pen non hejong singhason la pen khon bamon hinia phan parlosi sanchom amai sengdam pusin nilitu malong birtanang pale singhason la pen khon bamon parlosi non hejong Karbi Guru searching room amai pen sanchom amai sengdam tanglo Karbi Guru searching room amai pen birta kilong atengke son singhansia phan mai pula pen halapu arso hin pen junani teron pia phan mai pr pu peksi sanchom amai kachari jia phan aphateng patang pon Sanchom kiseng amaya long ciklo ajon wang mitang anima thorom alam kapacan jia phanim thorom alam kacethan pon patower jiputa lam thech parai West Karbi Anglong Amri constituency alo amkachi Don Bosco High Secondary School piningan ke ningkan thom ke prapli pleng lim lo pusi amri pen kat new salong birtanang pale West Karbi Anglong Amri constituency alo tok lang kachali anat anong kachithang klong high school ang bong amkachi Don Bosco High Secondary School ta ihumlo piningan ke laso school ata ningkan thom ke prapli an kiludlo laso farman school ahem kimi kikim thujia pan Reverend Father Joseph Teron pen long isompon We need more space for our children here in order to educate them, and therefore we have decided with the help of various institutes, particularly from Don Bosco School Pan Bazaar, when Principal for Sebastian and myself had arrived here 1 month ago and seen around, and we have put Father Corina Semlia, Chipahem Pupen, Kipadulong Ekisom Amayalong, Swai Don Bosco pen Father Tommy Lepente Boktere pen Osumar Apia Pula pen Rong Asort Tong Dun. Beautiful, wonderful, life, some find peace, some people even find joy. Karbi Prime Time Angela Pons Gang Ton Pegla, the Mithak Me, Kurwang 2.